Hello, zogam hui hli in sumi te zo si kazana salam sang pen kahin pi binahi. Zogam hui hli channela love story thang boy le cho choi kilung si da thusim inangai ban zong episode 3 tu ni ahi in ki upload ding hin viewer son rong ni hi zong na pana kuna azona pen chan ge ni nangai pi ti win team na kahin ni jin hi thusim chu iti hin ahong ki pantai ang boy zong ataw zultan alung lai rus po ma asay bang chun aman zong apom vela gamla achun ne edikil daya man thei umjing dem tin hol din akipat dai anaw nu cho choin pu ho aven au pa ne ho na chi chu anga jing tan hi le u pa zong ahong mo jing tan du lai khang banga mobile khang ahi lu zi chun choi zong chun au pa thong boy chu anga jing tan ahi le au pa zong ahong mo jing tan tu lai banga mobile khang ahi lu zi chun choi zong chun anga jing tan pha chom khat zovin au pa thong boy chu ahong lung tan ne ding kel chang mai ki ti gama ki tam pi to gamot amin sa tam ta ahin pu a ahong chu anaw nu chun amu in amazong akipa walin akap to jing ta na hi au pa chun boy ipidia na ka ham ole kahung ge ji anak ham ole nagil kil wala na ka ham tin adongin ahi le anaw nun jong he u hi ho ji chu ahi pui kagel pa lo lam ta itabanga igil kil lai ta ne seng lo ne ding na hin muzing hi kagel le kipa wala ka hilung to zo hi tin au pa kom chun sei pi ta na hi amanin zong tuite in garinga kumin ani hlonin a hi le amani zong wa se nin ani hlon zo hlon zo tan a hi le gari anga hlon zong chu ahung tan amanin zong gari chu kham hlonin atu lut hlon tan hi ahung ki tol hlonin ang boy te khu ahung hlon tan amanin zong anu le apa mu kha nga lel ta chi hi hlon ji in chu ahung hlon tan tula kun sun ang boy jin he nu he pa ahung hlon tai ya a onei sun suna aga sabjing le anu le apa chu ani hlonin anate awal hlon tan ana uzong angong hlon tan achapan aku chu he phaluwin in sungin akisalel hlonin thangboin jong kanu le kapa hi umlo ngap hlon hitam tin anaw nu choi kom chun in sungin lu jing hi te tin asei pi le anaw nun jong he o lu hlon hitin atin anu le apa chu in sunga alut hlon le am hlon tan akipa awal hlonin anu le apa zong akap do jing hlon tan thang boy apa invite hlun na mai cham asim pi hlonin mai cham asim pi zo hlonin anu in boy na chol hlon de hi in ki chol du hlon ta din acha te ni kom chun asei pi hlonin hinla cho choi chu migin ngai pathin hemi anahi ji in ki chol sa nga tin anu ko min henu thing ti di pu khat be ga pu hlon ingi tin au pa to thing pun akipat do hlon tan a hi pha chom khat zubin amani zong in ahung hlung hlon tan a hi le pha so ti ahung chi kitan ang boy le choin zong ki ho hla na khat ani hlon in anu le apa chu choin ave e asabe se anin alung set na chu che tan hi choin zong he u kichen ngap ti tam tin au pa chu adong tan au pan zong hi ni boy kichen di nanup na le kichen ta hi de ham tin kinup tu na ani hlon tan a hi thang mojin anu le apa chu asei pi tan a hi le anu le apa chu tha anum walin up to next week le
na ki chen hlon ta hi ti ham tin chapa sei pi tai ni cho in zong anu le apa zong le kha athonin henu hap ta ki le ka uten ki cheng dingin ATM ki hlon tan ki gu na nong ani ta win nang nin la itin gel hlonem tin anu apa chu adong tai anu apan zong apa sa pi hlonin in langu mol ken lang zun din chi ding abutan a hi le a upan zong waiting set changa tha in phat chu ahong chal chalin a ki chen a hlon ding phat ahong hung ta na hi ki chen a kin chu lo pi ten ahong mangun phat chom khat zubin amanin zong Christian in sung nom ta in sung chu en siam pom pon tan a hi tuni thang boy le cho choi kilung si na last episode se chu hi chan chu hi ta tu sim ngi hi zong le chi zo gam hui fi channel la in sung mi te zo sin like subscribe share chule bell icon ti kham khamuwa ihin tik pi diwin kain ti min hi ki pa hi chan chu ang boy le cho choi kilung si na love story isay ti chu chan chu ta